mi dang te an kal chaka wangotin man mo ve ngai lo hei hi hring nun ania I thei tok le itlin tokin kalang che kan na hian he thu hi kan finances kan sum le pai din hunatan hian adikin apoi mo zual hle a tunlai thalai te hian rang taka hausak du na raw khemna kan tok na sa hle kan phone kan ena kumsom ni mi in cryptocurrency atangin poisa tam taka hu thu te stock market atangin ni tin nuai khata don thu te kan hu chin hokmang lova 6-figure income khatin ol sam taka neya thei dan te aron suya influencer ho ram shang shang an jin kola kanot vea hei hian fear of missing out FOMO ka chang ve lawang ka nei ve lo bi kang til ho na min siama min ti man boa ri sang tak tak la kan du pha china kan che swat pha fo ni thil reng reng hi man bo vut vut nei thei ani ngai lowa man bo taka ho sak tuma sum do ne mo investment ti hian chia na min thlen fo ni mania in zirve a in midang soi kan ozok china mi thiam soi a in influencer ho tu soi kan ring zoka ani na tak zir chian na om lovin kan poisa kan invest ngot chi satel anga kal ni lovin sa zupui anga chak taka tlan kan tum luata kan chawa kan sum nei chun po kan hlo le mai chi man hona hian mang ang taka thil le le shal panic buying and selling min thena chu chuan beidona min siam thina ni sa zupui le satel thon thu kha kan chiat fek karinga atlan chak zok chu sa zupui nia amero chu atopa ne na changjok chu atlan wang zok satel khani satel zok hi kan enton tur chu nia investors thiam tak tak ka chuan van nei na le chakna ringot an rin chan nowa satel langin an tuma an chianga chol lovin beidong lovin an culture char zok china ni ka financial future sa lo kling ka du ni chuan satel ril ruang hi ka putur ania ama sabera chuan goals ka in siam anga ya midang te ho sakna le an ni angot ot lovin ka mo dik takatan goal ka siam tur ni influencers ka ngai san hoin company shares le turaron soya wang maya lo le ver wat kha ka ti tur ni lo ka goal chu smart tur nia specific measurable achievable realistic and time bound ka goal chu hemi te panga chuang ai nom tur nia specific ka goal chu ka chiang tur nia measurable ka te theng ka chu thei tur nia achievable ka thleng thei tur nia realistic ka goal chu ka resource nei nen te ka thiam nei nen te mil tur nia time bound ka goal chu hun bituk chungin ka ti thei tur ni hun bituk ka in siam thin tur ni apanina chuan compounding thil ti theina ka hriat angai hei hi satel thuru ka nia voile khara chuan hlotlina thleng hal thut theilo ma se tlem khol bewa hun rei tak chung invest hian poisa dang siama apung le chonga apung alo tam ta thina ni financial freedom nei tur hian sum tam tak invest ma sak pher ngai lova ma taka bultana chol lowatia hun na thotir hi apoi mo berani apathumna chuan ati buai tu chengai thlasu stock market chu achain sanga achang na hiamang ni ti na cherenga minute tin second tin dang lambok chin mi then khat an mang anga chen khat anin la ho sabokanga ma se chu ti huna chuan phili ve suang che I thil tuma chiang la I investment rule nei sa khan ding hedin ikal ngai culture charro financial freedom kan ti hi lottery anga man chi ni lova kan ti dan phung le chin chan dan habit wangzok nei chi ni kumsom hi pangai ni in millionaire ni kher ngai lo nimin ain voina pasona tlem nei chona tok ememani sajupui te chu tlanin ha sela nang chu thok lawang wangla beidong lovin invest la power of compounding kan ti ka shereng la muang changin I financial foundation lungphum don ya hei hi hring nun jin kong ania I thei tok le itlin tokin lo ka lang che lo me